Bueno, egunon jarraitzen gaituzuen guztioi eta eskerrik asko prentzaurreko hau jarraitzeagatik. Gaur tokatzen zaigu izango zara 2020 beka programa aurkeztea. Nos toca hoy presentar el programa de becas Izango Zara 2020. En esta situación, más si cabe que en las situaciones habituales, es importante recalcar la apuesta de las políticas públicas por apoyar la formación y el talento especializado de nuestros jóvenes. Beste egoera batean garrantzitsua izan daitekeenez, orain are gehiago da politika publikoen eta erakunde publikoen babesa gaur hemen aurkezten dugun beka programa moduko hauei. Zergatik, badakigu garrantzitsua izan dela egoera honetan kultura munduan, kirol munduan, kooperazio munduan eta gazteri munduan eman diren nolabait krisi honek sortu dituen egoerari aurre egiteko bataz behin-behineko neurriak, esas medidas de impacto para paliar un poco el choque que ha supuesto esta crisis en la medida de lo posible, son importantes, pero más importantes son, si caben, las medidas a largo plazo. Proiektu hau, epe luzera, formakuntza areagotzeko funtsezkoa da. Zertan datza? 5 lerro beretsi dira, 8 bekatan banatuak, prestakuntza espezializaturako, antzerki munduan, musika munduan, komisariado munduan, ikerketa munduan, bigarren lerro bat ikerketa bekak direnak, propiamente ikerketarako, hirugarren lerro bat ondare praktikak jasotzen dituena, beste lerro bat 3 matrikulazio beka ematen dituena Gipuzkoako Foru Aldundiak duen Elias Kerejeta Zine Eskolan matrikulatu alitzateko, eta azken lerro bat proiektu solidario eta komunitariotarako. Hasieran ez dut aipatu, baina gurekin daude Irati Rodríguez Pelusa proiektukoa eta Iratxe Kolado praktikatan gordailuan egon dena, eta 2 lerro hauek ordezkatzen dituztena. Aipatu ditudan 5 lerro hauetako 2 ordezkatzen dituztena. Proiektu solidario eta komunitarioak, kasu honetan auzolanean egindako Pelusa proiektua, eta beste alde batetik gordailua Gipuzkoako Foru Aldundiak duen ondare proiektuan praktiketan bekan egon den Iratxe Kolado. Yo poco más, me parece que es fundamental recalcar que en esta situación la apuesta con un total de 225.000 euros para 5 líneas de becas, que son 8 becas en realidad para este mismo año 2020, resulta fundamental. Como decía, la apuesta por las políticas públicas en la formación de los jóvenes de entre 16 y 31 años es una apuesta de futuro y más allá de las medidas que hemos podido tomar para paliar el impacto de la crisis, unas medidas de choque de muy corto plazo, resulta fundamental tomar medidas a largo plazo que ahonden la formación especializada de los jóvenes guipuzcoanos. Orain bideotxo bat ikusiko dugu eta gero Iratek esplikatuko digu Pelusa proiektua nolakoa izan den eta Iratzek bere praktiketako ondare zailan esperientzia nolakoa izan den. Oso ondo, nahi duzunean. Egunon, da, eskerrik asko. Ni Irati naiz, Pelusa proiektuan ingurnitzen goiztuet, ez? Komentatu bezala, Pelusa sortu da gazteak auzolanan egitasmoan barrun,
Eta azkenen pelusa da emakumeek gure sexualitateen ahalduntzeko proiektu bat, ez? Kontuatu ginen, nolabait bazeola bretxa edo tarte moduko bat emakume eta gizonen sexualitatea lantzeko momentun, sexu harremanak izateko momentun orgasmo iristezian emakumeen eunekoa urritzagoa zala, ez? Eta nolabait plazteratu nahi genuen gai hau, eta sexu dibertsitatea, sexu heziketa, eta holako gaiak kaleratu nahi genitun. Orduan, hortako proposatu genuna izan zen, Gipuzkoako bi herritan itea bi eguneko dinamika edo ekintza batzuk, eta betire kontuan hartuta artea eta beste forma eszeniko, artistiko batzuk erdigunen jarrita, emakumea eta gure plazerra ikusgai jarri nahi genitun, ez? Orduan, bi herri hauek izan dira Tolosa eta Donosti, eta azaron 25 bueltan, emakumean indarkerian aurkako nazioarteko egunan bueltan, biek antolatu genitun. Asteko antolatu genuen, maniki batzuk erabilita, emakumeon gorputza eta gure plazera edo sexualitatea erakutsi nahi genuen, eta gero antolatu genitune baita arte erakusketa batzuk, ez? Nolabait emakume bakoitzak nola bizi genuen gure sexualitatea eta ze esan nahi zuen gutzako azalduz, eta gero egun hori bukatu genitun mahai inguru edo nolabait beste debate moduko batekin, ez? Eta hor sexologa bat izan genuen lagun, eta laguntzien bi egunak, eta aipatu nahi du, oraindik hortan lanen nahi gehala, azkenen, proiektu honek edo gazteak auzolanean egitasmoak eman zigun nolabait eskaparate bat, ez? Edo hau aurrea jarraitzeko bide bat, eta gero hainbat bideo inditeu, dokumental txiki bat baita genuen egun guzti horren ingurun eta pixkat esperientzia kontatzen, eta oain proiektuak aurreaka jarraitzeu, beste lanildo batzuk hartu diteu, baino guretzako hain garrantzitsua dan gaia plazaratzen jarraitze deu, eta olako tabua dan gaia honen ingurun konversazioak edo debatek ateratzen jarraitze deu. Horma pixkat hori izango zen pelusa eta nola lagundu igun izango zara proiektu honek. Eskerrik asko. Ondo, orain ondarearen zailean Iratzek bere esperientzia kontatuko du. Mila esker. Pues yo la verdad es que muy a gusto en Gordailu. Yo con mi compañera que también está con la beca de etnografía estamos trabajando conjuntamente en la conservación de cuero. Entonces ella está trabajando en el lado histórico de cómo se ha trabajado, la importancia del cuero aquí en Guipúzcoa, y yo más planteando cómo conservar a largo plazo esos materiales. Ese es nuestro proyecto principal, pero en realidad Gordailu tiene muchos servicios adicionales y entonces también estamos ayudando a las necesidades como en los traslados, la gente que viene a investigar y esas cosas. La verdad es que muy a gusto, yo animo a todos a que puedan participar. Oso ondo, ikusi dituzuenez bi esperientzia oso ezberdin dira. Como podéis ver, son dos experiencias totalmente dispares, pero que todas ellas comparten la filosofía que planteaba en un inicio, ¿no? El apoyo público al desarrollo del talento de nuestros jóvenes en ámbitos totalmente dispares, como la sexualidad con orientación de género de las mujeres y la conservación del patrimonio desde un punto de vista práctico. Nik amaitzeko, zan urrengo egunetan argitaratuko direla Gipuzkoako aldizkari ofizialean 8 beka hauen, 5 lineatan doazen 8 beka hauen zehetasun guztiak, eta orain urrengo asteetan zehar irekiko direla epeak eta aurkeztu ahal izango direla kandidatuek, eta zuen bekaren kasuan, auzolanaren kasuan, luzeena joango dena irailean bukatuko dela epea, eta besteak urrengo asteetan bilduko direla kandidatura guztiak eta erabakiak hartuko. Zerrenda hauetan aukera hauek ematen dizkiogun Gipuzkoako gazteak aurtengo beka deialdi honetan martxan beren proiektuak ipini ahal izateko. Eta, sin más, por nuestra parte nada más, si hay alguna cuestión, alguna pregunta. Sí, Nike Bernal de la cadena SER pregunta al diputado si estas becas se dan todos los años. Sí, ¿alguna pregunta más? Y así voy... ¿No?
Sí, estas becas son becas anuales que se dan todos los años. Y este año me gustaría recalcar que dentro del esfuerzo presupuestario que ha supuesto la nueva reordenación del departamento, ha sido una cuestión fundamental para nosotros el poder mantenerlas tal cual estaban en el presupuesto, que no ha sido fácil, y por tanto eso responde a la prioridad de poner en primera línea la formación de los jóvenes del territorio y queremos conservarlas así, incluso ampliarlas en el futuro. Vale, besterik gabe, eskerrik asko.